Zdravo amigos, kako ste vi? Ja se zovem Ezequiel Videla, Čiljanac sam i spletom životnih okolnosti zaljubio sam se ovdje u Srbiju, u njenu kulturu, u njenu prirodu, ali najviše u srdačnost srpskog naroda. Danas živim u Beogradu i volio bih da vam ispričam malo o mom dolasku ovdje u ovu nevjerovatnu zemlju. Hajde, idemo! Moje prvo avanturističko putovanje u Srbiju započinje 2016. godine. Motivisan istorijom Jugoslavije, slovenskom kulturom i egzotičnim putovanjem, odlučio sam da kupim svoju kartu aviona između Santiaga, moj grad, i Beograda. Bio je to kratak put od jedne nedelje, ali uzljubljivo. Neke od mojih prvih impresija kada sam došao ovdje bile su: februar je i još uvijek stoji novogodišnja dekoracija. Zašto Srbi jedu meso i jogurt? Ta kombinacija čilo je katastrofa, bre, ne postoji. Kako su Srbi ljubazni sa mnom? Hvala vama. Aha, ovo je čuvani kontrolor u autobusu o kome piše na internetu. Druga priča. Nije prošlo mnogo vremena i već sljedeće godine odlučio sam da se vratim u Srbiju, ali ovog puta na 2 nedelje. Primijetio sam da sam budio radosnut kod Srba kada bi spomenuo da dolazim iz Čilea. Da, sa kraja sveta i da govorim španski. U tom momentu shvatio sam da ne želim da budem samo turista. Želio sam da živim ovdje, želio sam da naučim srpski jezik, da igram kolo, da pijem kafu u Aštama svaki dan i naravno jednog dana da idem na ženin koncert. Da, kako da ne, no ženi, no party. Tokom mog prvog putovanja u Srbiji prošlo je 3 godine. Nastavio sam da istražujem Srbiju, stekao sam dobre prijatelje i proveo sam samo prelepe trenutke ovdje. Siguran sam da će se svi koji su bili ovdje vratiti u svoje zemlje i ispričati samo dobre stvari o Srbiji. I zajedno ćemo pomoći da se ona prikaže svijetu kako dolikuje. Tako je. Danas je Srbija jedna nova zemlja koja blista i te prima raširenih ruku. Pozivam vas da pratite moju priču na Instagramu i da pratite moje anegdote i avanture. I vidimo se u sljedećem videu. Ćao amigos!